पाउसे जुम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की सोसाइटी सिंह हिंगनद्रबदी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट लेबगी मथौ ताद्रे मणिपुर लेंगा की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मखादा लेबा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी सिंह हिंगनद्रबदी डिपार्टमेंट असी लेबगी मथौ ताद्रे आइना रेन्यू हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सेक्रेटरी आरामबम मरेनु फोंदोरकले हिरामसी का मरी लेना ngasi मंत्री पुखरी की मफम अमदा पांगथोकपा पाउमीसिंग उनबा अमदा आरंभम रेनुना हाई नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मखादा कोमजा लिसिंग अनि तरागा तरेतगे इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ICDP चनबा औखरबसुंग ngasi पावा स्टेट असिगी फिसाबिसिंग प्रोजेक्ट असिन पिरिबा कानबसिंग मपुंग भाना फंगबंगमद्रे लमदमसिगी आर्ट एंड कल्चर मसक थाकपदा फेजेट लाइटिंग की असोबा थौदांग लेरेबने मरु ओइखरबा फिजेट लाइटिंग पुथोकलिबा फिसाबिसिंग पुखरदंग पुखत पिगदबा प्रोजेक्ट असिगी गारंटर सो स्टेट लेंगांग ओइबिगदबनी लमदबसिगी फिसाबिसिंग लौरिबा थौदांग सिंग लेंगांग चिंता कक्ता थागतबगी महौत्ता थाबक ओइना पांगथुक्तना नुंगसिबदु उत्पियो स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट तरुक्ता लेबा सोसाइटी सिंगदगी प्रोजेक्ट असिगी कानबा फंगनबगीदमक थेंखांग क्यादा चंगदबा मथौ ताबा चेचांग पुंबा थाजिनखिबा लेख्रे उखरुल इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट कांगपोकपी जिरीबाम अमरि तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी सोसाइटी क्याना प्रोजेक्ट असिगी कानबा फंगनबा चंगबा चेचांग पुरमक तंकक नायना थाजिनग्रे अदुबो लाइबक थीबदि ngasi फबा प्रोजेक्ट असिगी कानबा फंगदना लेरे भागना मखातन हाई चलिबा जुलाई था फावबगी मंगद प्रोजेक्ट असिगी कानबा सिंग मथौ ताबा मिहुइसिंगदा फांगनबियु हाइना लैंगा की पुनिंग सिंग सिलकबगा लोइना लमदम असिगी फिसाबि सिंग लौरिबा थौदांग सिंग लैंगा पुनिंग थौगतपियु सुरगा चारिबा फिसाबि सिंग थबक सुबा लेपख्रबदे स्टेट असिगी चौखलबा आर्ट एंड कल्चर द सिनरिबा फिरोल सिंग साबसो लेखगने सोसाइटी सिंग हिंगनद्रबदी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट लेबगी वानथोक लेद्रे मियाम की दमक लेरिबा लेंगाकना अथुबदा प्रोजेक्ट असिगी कानबा फंगनबियु हाइना लेंगा की पुनिंग सिंगसिनके अतोप पाउ अमदना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथदुना किहन खंगलंबा बो जानिंगदबा फोंदोक्तना वाकत मिफम चथग्रे हाउसिंग मालेमगी ओइना सांदोरकलिबा कोविड-19 लाइनागा मरी लेना लेंगाक लाउथोकलिबा SOP थुगारगा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथदुना लाइसेंस नंगोइ पाइदबा सिंगता नंगोइ पुथोरबु आइदना बियोय अमा फुरमबदना दना किहल खंगलंबा बो जानिंगदबा फोंदोक्तना ngara मियाम वाकत मिफम चथग्रे वाकत मिफम अदु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मांग चनबा अंड्रो मरिंगथेल कम्युनिटी हॉल द मरिंगथेल अमदी उनम्बुल लेके अनि असिगी मसिंग जामलाबु नपीसिंग चथगिबने वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबि मरिंगथेल लेकाइगी मैरा पाइबिगी सेगदरी चिंगाखम संतियारानिना आइकिबदा मरिंगथेल अमदी उनम्बुल हारिबा लेकाइ अनि असिदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथगनी हाइबगी खंगलकपा अमतसो लैदना ngasi पुंग मरी मखारम ताबा मतमदा गारी कुनरोम लाकपा नुपी पुलिस याउथबा मसिंग यावलाबा कमांडो बदी पुलिस पर्सन सिंग जुम द चंगदुना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथबगा लोइना मियोय अमबो फुरमबने मांगना हाई कॉम्बिंग ऑपरेशन चथगी पुलिस पर्सन सिंग द कोविड-19 का मरी लेना लेंगाना लाउथोकलिबा SOP अमत ngakna पुलप जुम द चंगलके लाइसेंस दंगबै पाइदबा इमुंग सिंग दसु दंगबै पुथोरगु लाइसेंस पुथोरको हाइना कियन खंगलामखे लाइसेंस दंगबै पाइबा सिंग ममिंग मथाना सिंग पुलिस डिपार्टमेंट अमदी मरी लेना डिपार्टमेंट सिंग लेरमगने अदुबा लाइसेंस नंगबै पाइबा इमुंग सिंग द खंदोकलगा चंगपगी मोहत जुमथों कुदेमक्ता चंगदुना नंगमै अमदी लाइसेंस पुथोरगु हाइदुना कियन खंगनबदा नतना मियोय अमबो फुरमबा थौ यानिंगदे थौंग असी तौबा ngamle हाइना चथरमबा थौंगनि मरमदुना ngasi चथगी थौ मदु जानिंगदे अथुबा मतमदा पुलिस डिपार्टमेंट अमदी लेंगा की मरी लेना डिपार्टमेंट सिंग थिगतबगा लोइना एक्शन लौकतपियु आइके मखा तारकपा अतोप पाउ अमदना म्यांमार दा मिलिटरी कर्फ्यू की मथकता कोविड वेब थेंगनबगी ऑक्सीजन वाटपा मायुक नखरे मिलिटरी कुगी खुदोंग थीबा तारबा म्यांमार दा अनोबा कोरोना वायरस वेब हमलाक्तुना मिलिटरी लेंगाक अदुना थमलिबा कर्फ्यू की मथकता मियामना मखुगी नुंगसिरबा इमुंगी मियोइसिंग छोर हलननबगी नमकता ऑक्सीजन थीबदा अवापा मायुक नखरे फेब्रुवारी थादा मिलिटरी कु अमदगी हानाना अवाबा मायुक नरबा लेबाक असिदा कोविड नाबा मसिंग वाखलकलिबा अदुना अनोबा सैफु अमा हापसनग्रे मिलिटरी लेंगाक अदुगी मायुक्ता थोलकपा जानिंगदबा इहौ तामथिना नमथबदा हौजुक फावबा लेबाक असिदा मियोय चामपन हेना सीख्रे अमसुंग सेनमिलो लेखा ताख्रे कोविड-19 नारबा इमुंगी मियोय सिंगदमक्ता हिगोक मजुगी ऑक्सीजन सिलिंडर सिंग अदु जुमदा पुननबगी आसादा ngarang jum saki chanabita yangkon gi mafum keda nungsa marak miyoy cha kena pareng sang lemnage matang gui nangai tun lainer bagi damak miyoy khara di sokri na chingba ching parapho uke yangon da oxygen phangna da bagi damak pareng sang lepa amada ong cho koba amasu maki loina bin pi gi damak oxygen phangna da asa toba ama yauke oxygen liter nifu gi cylinder athan ba ama mak launa da bagi damak hokiba matam dam hakna pung kun mari ngai ba ta ke aina masagi sahi nifu go hum doirom choraba aduna aike
Paring lepa adu khara tenba refill center singkidamak city singda koiba chatloba mahak ngamde maramaduna ayak na nung chuba natragna nung sada amasung ahing chuba paring lep tunangai batai haike megi angan bada nung bada myu yang kai fadana covid na khiba adu ka changtam da bada authorities na garang yim sagasha namitta anu bamyu chataret hena covid na re haike jangkona masung leibak asigi ani chuba city mandale da myu billion kya chu kaya bujum dagi hendok tan na ba order tawkhre adu mi siba masing makhata na hengalakli amasung volunteer team sing na makoi khul lekai di asi bahasang si putorak li thorak thok na rakle military junta na masama pu kaujari ba state administration council na mi paina ba ki mathau ta ba leite haire taseng na ma ekoi ki matik sab oxygen lei haina state na jagot pa pauksi amu hori ba global new light of Myanmar gi lebak puk pagi headline te eke miam na madog gidamak thoina uharu na bagi mathau ta di amasung tonga ado sandok loi da bane haina military junta losing ba ming ong alayang ki warul paladuna pauksi atuna aike vaccination ki khongjang tabli mi million jangkhai mari ki lebak asida sumna ki million 1.75 lom tamak vaccine kable Taliban na tha aung ki spare tauna na bagi khutlan thokre lalhauba bandi lising tare thadok pagi damak mahut chenana ba waina Taliban na tha aung ki spare amaki khutlan thokre aina Afghan government negotiator amana ngasi phong thokre Taliban ka santi ki wari sana bada jawri ba government team ki mar uiba member oi ba Naderi na masi asoba demand amane haike amasong lalhauba sing aduna United Nations blacklist amadagi sumakoi ki losing basing maming lokthok na ba demand tawraki aina makhata ke Sisber ki ofam adu the government kari firep logdagi abidu khotak ta sing na khangdre piba masi United States na August 19 phawba ki manung tamakoi ki lanmi lauthok pa loisena bagi thabak kana sathar lengi ki maraktane Pakistan ki security force nga si sawol sinumita Afghanistan ki spin boldak tagi namdu ngam khoi wak da Pakistan ta lansi lakna bo khona ba mi cha ke tan khaina ba tiar gas sin ki Taliban na spin boldak paisila ba tung da ngam khoi adu Pakistan ngarang dagi thingjin krabane Palestinian mahiroi ke Israel force na fajan kre Islamist group Hamas ka mari lainaba thabak thawng ke West Bank da chataram bagi damak Palestinian mahiroi control of Israel security force na fare haina Israeli army gi wangangloi amana phangdorakle amaromda Palestinian source gi report amagi matungina Berger University da tamba mahiroi ke mayumda halakpagi lambida Israeli troop singna maram amada pidna fajan gre ana charge tawrakle Gaza Strip da Palestinian rebel group Hamas na mapung on operate tawtum leiriba Israeli security force amade Hamas group gi marakta Gaza Strip da nimit taraga mathoini lepalaitana khothona ke maram oraga Maral lejitra pamyu kya sian ki bakaloin na kya amana mai makai thadok tana chena kre maduna maram oraga nakal ani ki marakta sisper lak thoge Hamas group asi European Union amasung United States na lalawlu organization amana blacklist tawkhiba adu ki khodong saba lawra Israeli security force na Gaza Strip tagi lalaw basing mafung pana tak thokri pa pa makoi ki khongsang andok bai hana phongdol ke bane Magoi wang pang satra pamatung atho matam da thadok na ba hona gani adum moinamak hari basing asi lalaw basing kamari lainaram labade magoi ki mathak da kadi karam ba action lakhot kadaki habdu timyam khangna phongdor palaitre Amaram da Brigade University na mahiroi sing phajin khabi ki thong adu ba condemn tawkhiba kaloinan international community ki miyang sing chalagle Sanabagi pau amada Tokyo Olympic Games da India ki weightlifting ki amada ngaraba chanaroi Mirabai Januna akan ba mongda sem sare Tha asige kulhum dai dagi hogodor ba kunthaga nithoi rukchuba Olympic Games ki pangthokpam Tokyo da khongsan ga doriba India ki weightlifting ki oina amada ngaraba chanaroi aribi world champion saikom Mirabai Januna no mata ngaraba mata masi phawbuda akan mongda sem sare Tokyo Olympics Games asi hojik leiriba COVID-19 ki section tharwang sing ki manung channel lokaliba khongthang sing adu ki manung channa city adu lakadur pasanori puna mangjuna isolation da leiraba matong COVID-19 ki test tok tuna negative oiba ki result adu par ka lakada bani haire saiko Mirabai Chanu Tokyo Olympic Games da India ki oina medal phangani epic asoba thajaba thamriba athlete amawari bane Markso Olympic Games adu ki chana kanglo sing adu induna isolation da Lairaba sumhaki uipa nomagi sajel amadi masana adugi uipa prediction adu chataduna mai paktaba yade haibage khongthangda Tokyo fangdagi manung adusu adumak honare Tokyo Olympic Games ki oina piriba section thorang sing manungda baru oina India dagi lakadorba athlete singda ahenba miyeng changlibani maramde India da COVID-19 ki anuba delta variant ki case masing yamkhalakpa asina maru oribane Sanaroi punamang namit humni ki oiba isolation quarantine chataduna lakle makoina Tokyo city yoruba matamda su namit humni ki
oiba quarantine tawduna laikadabani maragachida Tokyo Olympic Games ta saruk yagadoriba atopa discipline sing sanaroi kya ama tongan tongan balebak training chatharibi sing adubo adusu Tokyo ki thamliba section tharong sing adu ki kanglon sing adu induna quarantine tawna big thabak yagadabani aire makatarakpa atopa pau amadana police ki IGP oramba pedinser amra government ki mathak contempt case file tawrakle Contempt case asi Chief Secretary Rajesh Kumar, Principal Secretary Gyan Prakash amsung DP ki Joint Secretary A Subhas ki matakta file tawrakpani High Court of Manipur no official omsi ki matakta notice issue tawkre Manipur Police Department da Inspector General of Police Zone 3 ona thabak ki pothakraba IPS officer amana pedinser oidur Manipur lega ki Chief Secretary DP Dr. Rajesh Kumar, Principal Secretary Commissioner Departmental Inquiry Gyan Prakash amasung Joint Secretary DP H. Subhas ki mathakta civil contempt case ama High Court of Manipur file tawrakre. Contempt case asi file tawrak retired IPS officer atugi mamik sorok khaibam maglem jok chahi humpoga taruk. Abo palai khidaba S. Ibomja kawi Paris Gate ki news second road takine. Contempt case asi na court phongdok libera petitioner asi ki mathakta initiate tawkiba departmental inquiry. Ama maram pidana sahi ama hena namchin dana thamke masigi mayukda mahagna Central Administrative Tribunal CAT da wakat lobada order ama pirakhe adu order adu magi favor da laktabada ki petitioner asina CAT ki order adu challenge tawraduna High Court of Manipur da WPC number 999 of 2019 file tawduna CAT ki order adu sanhan bidana ba haijaki haire Mahagna file tawkiba civil writ petition adu ki hearing January 18 lising ani kunmathoi da pangtholaga February taragani thoi lising ani kunmathoi da lauthokiba judgment amasung order da CAT na number CAT na November mari lising ani taraga mapan da pirakiba order adu bachan handana thamkiba kaloina na mahake madakta inquiry proceeding initiate tawna na bekidamak Chief Secretary DV na February 13 lising ani taraga ni panda thokiba order adu basu quas tawduna chanan gide haire Loina High Court of Manipur na February taragani thoi lising ani kunmathoi da piki order atu da thabak taki pothar petitioner asigi phangpham thokpa pension amasung pensionary benefits sing High Court order development asida ki paraga tha hungi manung da pithok nanaba direction respondent sing asida piki haire High Court ki judgment amasung order asigi matung ina petitioner ki maike ki February taraga mapan lising ani kunmathoi da Manipur government ki bakok thongpa official sing asida court ki order matung ina paikhat pham thokpa thabak sing paikhat pina ba legal notice sing so piki Noticing adu na mitumhak da respondent sing asina receive tawki hairi adubo hawjik phawbada petitioner ki phangpam thokpa pension amasung pensionary benefit sing pithok tanda lakpani hairi marapasidagi retired IPS officer respondent ahum asigi patakta contempt case C number 60 of 2021 fine tarokibane magi petition asi High Court na lokotuna ngasi Justice Khairakpam Novin amasung Justice MP Murali Dharan gi division Bans na khanaraba matung na Manipur lega ki makok thongpo officer respondent ahumda mathang tha ki ani phawba ki manung da pakhom pirakadaba noticing issue tawkhre haire division bench na contempt case asi ngasi bench asi ki cause list da sumna tagi case asi khatam ga list tawduna lokalaga khanarakpada petitioner ki maike da council Anjan Sahu lepkhe loina na code issue tawrba noticing asi petitioner ki council official sing asida speed poster thana da direction chopikhe Senapati Police na lupa crore cham hin bagi drug sing phar khre notice ki same sing loina da drug thing na ba khona ragane same state asida ki mai ka ba nisa sing maru phang na makhna da sarkar asna paikalak ba war on drugs campaign ki sarukam boina ngalan Senapati Police na international market lupa crore cham hin bagi value bagi da ba ice drug amsung WY tablet sing phare jam lo drug sing phagat ki ba asing mari lena da minister and Bidana Senapati SBM sum hakki tim sum ba thagat ba phong tok lo tan drug da Jenaba amata lemna tharoi notice reason asidagi drug asi maru phangna muthana naba notice ki CM singa pau phangna thabak lokhalagani ana phangdokre pau asina makatan hairibana ngarang Senapati SB ki supervision makada district police asigi additional SP NS to OC Senapati SI rangdo amasung hakki tim sing apati nabi police sing jawba tim mamana akanaba pau uma phangbadagi Imphal dagi Dimapur damna lakiba truck registration number B65B9503 khamduna check tawkhe maduda gari adudagi local da ice truck haraga su khangnaba methamphetamine kg amasung WY tablet base lising mapan champat humbudrama bhagat pangamkhe Hairiba ice drugs sing adu tongan ba packet taramanga da haplam khibane
थौदोक असिग मरी लेना गाड़ी असिग ड्राइवर थौबाल ड्रेस के लिलोंग उसोय पिकपदगी उसोय पोकपिदगी एमडी आजाद खान सही कुनगा मथोय अपोपा एमडी ओली फागलब आइस ड्रग असि लोकल मार्केट लुपा करोड़ कुंट्रा हेनबगी भेलु ओइगने अदुग WY tablet असिन लुपा लाख यांखै की भेलु ओइगने थौदोक असिग मरी लेना केस अमा रजिस्टर तौदुना ड्रग असिगी मापु मसक खांगतोकनाबा अमदे पोलम सिंह अदु कदाइदा थानाबा पुबन आइबदु खांगतोनाबा इन्वेस्टिगेशन की थबक चथबा औरे आइरे सेनापति SP की लिसिंग मखा जामलब ड्रग सिंह फागत की अदुग मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन इंटरनेशनल मीडिया दा फोंदो की लोकल मार्केट लुपा करोड़ कुंट्रा निफु रोंगी भेलु ओइगदबा जामलब ड्रग सिंह फागत पंगम की दबकता सेनापति SP अमसोंग माकी टीम थागत पफंगदोगले मणिपुर असी म्यांमार का जुमथंगनबा ओइपन स्टेट असिदा ड्रग की साइथिंग चाउना मायोंगनरे मसिना मरम ओरगा हौकिबा सही लिसिंग अनि तारागा तरेत BJP न लुचिंग सरकार असि लाखिबा लोइनना वार ऑन ड्रग्स की कैंपेन चतदन ड्रग सिंह फागतुना मंगन ताखन बगी थबक चथबा हौरकेबने ड्रग की केस त चेनबा मी अबत लेमना थारोय सेनापति पुलिस न खरंग जामलब ड्रग सिंह फागतकिबा अदुसु सरकार असिन चथरकिबा वार ऑन ड्रग्स कैंपेन की सरुक मने आइके नागलमरोम द वकत तबी द्रबदी जुलाई कोनिथोयदगी पुंगनी फुनिपान की टोटल शटडाउन तौरगनी JSA Joint Action Committee JAC of National Highway 2 Expansion Affected Land Orders Mantri Lekai Khongamphat Marhabi Sengmai Kanglatombi Tendung Yan Fighting Kagi Wakat Tabi Trabadi Zulai Kodi Thoidage JAC Asin Akon Mafum Sin Pungdi Fugani Pan ki Total Shutdown Tauragani Aire JAC Asi President M Ibom Sa Amasung Convener TS Bekrabna Kodek Pudona Tadorakpa Cherolamana High JAC of NS to Expansion Affected Land Owners Mantri Lekai Khongampat Maharbi Sengmai Kanglatombi Tendongwen Fighting Gana Marilenaba Authority to Lam Amasong Malchang Asset Sing Chokpagi Matang the Pen the Passing Wakachakre Adobo Response Amata Pibidre Hena Pen Ripade Miamgi Apampaki Melta Land Revenue Amade Standing Properties Assets Belu Jamnan Dim Legan Order Tosilakle Hariba Fivum Asita Pen Rapalam Asiki Miam the Wakat Kia Tamjari Compensation Pigadaki Matang the Park West to Siki DC the Tolak Order Rasi Matanga Chanadre Aduna Ribais Tokuna Hankana Piga Dabani Private Bank Amaso State Land Labor Standing Properties Assets in Belu and Kadabani Gazette Pong but Yaudaba affected Pata Pibers Compensation List Aduba Matam the Order Tokana Jahan Gadabane Affected agriculture land ki belu hengkat na piba amadi rehabilitation and resettlement taununa ba chanaba compensation piga dabane adu bahar ba demand sing asi mari lena ba authority na July kon mathoi phawbagi manung da thabak to ontorak tabat tarabadi mathangi namit July kon ithoi dagi je esine kon ba mafam sin pungni phugani pan ki total shutdown tawragani aina cherol adana ba khatarakle board amasung council the registration tawraga leiba bhairoi singkhak tamak promotion piga dabane education minister COVID-19 की लाइचत असिना मरम ओरगा स्टेट असि की ओइबा बॉसेम अमसुंग कोसेम ने लोबा क्लास 10 अमसुंग 12 की एग्जाम सिंग कैंसिल तौरगा प्रमोशन पीबा यारबा महिरे असि सुमना की स्कूल दा एनरोल तौरगा लेबा अमसुंग बोर्ड अमसुंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन तौरगा चलिबा सही लिसिंग अनि कुन कुन मथोइदा एग्जाम थानना बा लेबा महिरे सिंखक तमक ओइगा दबनी आइना एजुकेशन मिनिस्टर S राजेना फंगदोखरे ngasi nongthel all secretariat ta leiba ma ki office conference hall da pangthoki pa pawgi mifam amada Minister Rajen hai COVID-19 number orga physically exam tawba yabagi film laitaba adu yanglaga bosem board of secondary education manipur na loba high school living certificate examination amasong kosem council of higher secondary education manipur na loba class 11 amasong 12 ki exam sing adu cancel tawba ka loina harba exam sing asid thagada ba mairoi sing punamak promotion piragani ana lakthokibane Aroiba the content sing asiki marweba pau khara asiba pau damjariba mariba local news YouTube channel amadi Facebook page asidaki yang biri popuna makwa thaga sari channel asina tom da kanarabadi subscribe tawi dribasina subscribe tawi ramoloina like and share tawi sukawi group namakpo amoga na thaga sari